umusharaba ufitanye igitambo iki akantu gakora umisa y'icyo iwa mukaga utungo mugisha ubwa muheru akoni gabisejo yarahindira the longest mass we celebrate starting from this evening it will end on Saturday night when Christ is risen from the dead. It's a very powerful prayer that he began, and I want to thank you for coming to start this prayer, and I will encourage you to finish it on Easter. Wakana abukwera niwe Kristo yakora Eucharistia niwe Kristo yakora ordini kumwakurira inwana ikintu cya rukundo. It's very Thursday, yes, but it's also more than Thursday, mandatum, which means commandment. It's not a suggestion to have, but it's a commandment from God. And for many times we have not loved, either we have loved ourselves, that means selfishness. We have not loved God, we have not loved others. It has brought mind our sins. Take us in hand, come yambazi, ubwo twuzire orenje, akaje umwana we abita batara turukora. Nite mushayo wasasire atende rukunda. Tumutafire kitambo cyishinwa n'imitima yeshimire. Ninyato nishikana mushozo wa Jona, nishikana data, barasise munda, omiteka teko, numugambo, numugoba, numupanga koredushi, Deusisi, Suma. Nchakushiri zombiwa na yeshikiri yona, Amaleka rashi yona, Imerenetata, Umusharana. Ntabwo mushobozi wa Dieu sasire afiyesha ruzitu karataro magana
Kashabe Airanga Idok Jason Jason by Christina Iman of Munyaji Yaskiravan to be Portugal Fundri Kaliaza Pakuya Pitwa Akasigatwa Ambasha Sisha Karastia Eshotwire Otopia Ujidobu Rukunda Makari Jire Ishkashara Mune Christu Manawawe Omelekteja Kahamani Nantumurquera Alhamdulillah Osi Jenosi Isomo eruga mu kitabo cy'okuruga ombere nyako aho akagambira Musa na Aroni munsi ya Misirati ukwezi okwo byababeera obutandikiro bw'emyezi ahari kuryaba kwezi nko kubanza umwaka mugambire emutwe gwona gw'Abisirayeli muti akiro kikumi ekyokwezi okwo omuntu weena oryetwarira omwana gw'entaama nk'emiryango yabisebo kweri boruka omwana gw'entaama gumwe kandi eka eraba erinche etarakubasa kumara omwana gw'entaama gwona nyene eka akwatanise na mutahiwe oherine nawe nk'obwingi bw'abantu okuburi mubarire omwana gw'entaama nk'okurya kwa buri muntu kuri omwana gw'entaama gwanyugu buryaba embaya ekizemya omwaka etiine komago muryagwiha omuntaama nari omumbuzi muryagurinda okusya aha kiro kikumi na bina ekyokwezi aha kiro ekyo ihanga lyona ly'Abisirayeli baryagwita omumwazo baterine baryatwara aha Sagama bagimise aha biti by'emiryango byombi aha kisasi ky'enju eibararugamu omuri ekyo kiro baryarya enyama yago erekize hamwe n'omugaati gutatumbisiibwe kandi bagirye n'emboga z'okusaarira oku nikwo murugurya muryagurya mwemereire muzwire enkaito n'enkoni zanyu eziine omu ngaro muryarya n'obwira oku nikwo kuhingurwaho kwanyakubaho ahakuba ekyo kiro ndyaba omunsi ya Misiri nte emizigizo yoona y'omuri egyo nsi ey'abantu n'ey'amatungo n'abantu boona aba Misiri mbikize orubanza orubacwerirwe niwe nyakubaho egyo Sagama eryabakamanisho ahari imwe akatari akiitirwe amazu
agumurumu nani kundureba ejusagama ndiyabahinguraho kundutera insi ya Misiri imwe tumurikwaho urupfu rwona kubacwekereza kandi iryizoba ryaba iryo kubizusya muryaguma muryizukire ribe obugeni ari nyakubaho umusinge bwanyu bwona muryarigerera izoba ry'obusinge gube omugenzo gwo kuteebwaho ebiro byona. Ikigambo kya Mukama. Bilekata ikinahira Mukama nalingisho nabahire ikiri kugira Mukama Yesu ahashiro ikiyarezibweho akakwata umugati yasima yatwamu yagira ati uguno mbere rwanje ugurahegeyo ahabwanyu ugume mukore muti kunyishiraho nikwatyo kwiyahirize kuriya yakwata n'ikikoko yagira ati ikikoko eki nindagano nsya omushagama yanje ugume mukore muti mwabana mujinywa kunyishiraho anyemirundi yona eyimulya ogumugati kanywa ekikoko panumuranga okufa kwa Mukama okukisya obwalisha
Ikigambo kya Mukama. kubwabire butakashikire Yesu yamanya obunaku bwe kubushikire obwokuruga omunseeki kugaruka harishe manya kabakunda be ab'omunsi kandi yabakunda okwisya hamuheru hazobwo Satani akaba yahereze kwosya Yuda Isikariota mwine Simoni kumurebya mbwenu kubabire nibarya cyakiro Yesu namanya kwishe yamurekurire byona kuyarukire aha ruhanga kandi kwari kwija kungarukaho yimuka yarga hameza yajura omunagiro gwe yakwata ekitambara yakyezirika yashuka amizi omukinabiro yatandika kunabisa ebigyere by'abatendekwa be n'okubisiimuuza ekitambara ekiyaabire yezirikiise atyo ahika ahari Simoni Petero onamugira ati Mukama wanje honinga kunabisa ebigyere Yesu yamugarukamu ati hati ekindi kukora torikukimanya konko lyakimanya bwa nyuma Petero atereka torikubasa kunabisa ebigyere n'akakye Yesu amugarukamu ati kundabenda kunabise noba otarikukwatanisa nanye bwanyuma Simoni Petero amugira ati Mukama wanje otanabise ebigyere byonka kureka onabise n'engaro n'omutwe Yesu yamugira ate wahereze kwoga abatakyenda kindi kureka okunaba ebigyere byonka akuba aba yayezire weena nimwe nimwera konka timwena obwo akaba namanya aramurenge nicyo yagirire ati timurikwera mwena kuyahereze kuba nabise ebigyere yajwara ebijwaro bye yagaruka hameza yababuuza ate ekyo ekinabakorera mwakimanya munyeta mwegyesa kandi Mukama wanyu ego kihikire nigwondi mbwenu nyowe Mukama kandi omwegyesa
kundabe naba nabise ebigere nimwe mushemerire kunabisana ebigere nabaha ekyokureberaho ngo nimwe mutwaze nk'oku nabakorera. Amakuru marungi ga Kristo. Nyongera kubakira omwebazi ogu omuseegi ey'ekitiinwa munonga aha rwakana orwo rukwera orwatutandikiraho ninga si misa eyatutandikiraho ekicweka kikuru ekyebiro bishatu ekitwayeta the sacred Paschal Triduum ninga si ebiro bishatu ebirikwebembera ekiro kikuru ekya Pasika. Omuseegi nitukoramu emigenzo mingi kandi nitwijukiramu ebintu bikuru bingi nk'oku twabigambirwaho omutambizi mbwenu nanyenyonjera kutabarisya abasaseredoti bagyenzi banje ahabw'okwihika aha kiro kikuru eki turikwesiimiraho